Shalom bakunzi b'ijambo ry'umunsi ndabifurije indwi nziza y'umugisha muri kumwe na mwene so Evangeliste Ndashimiye Patrick ndabashimiye ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu Yesu abahezagire cyane ndashimiye ngene muhora mudusengera ngene muhora mubishigikira ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu uyu munsi wa none ndafite ijambo riri ku mutima wanje umurongo wanditse mu gitabo cya Zaburi ya 65 umurongo wa 11 haleluya ndatuye ngo rino jambo ryambara umubiri ku buzima bwawe. Yesaya yaravuze ngo kurya imvura na sherege bigo bigatose isi ntibisubireyo ngo niko ni jambo yarungitse ritazosubirayo bidashikanye ico yaritumye. Ndagusengera ngo ijambo ry'uyu munsi rigukore igitangaza. Ijambo ry'uyu munsi ryambara umubiri ku buzima bwawe. Iyi Zaburi ivuga gute? Iravuga ngo 65 umurongo wa 11 wambika umwaka ukugira neza kwawe nk'igitsibo. Haleluya. Aho we uciye umugisha urasendanisha semen amen. Reka mvuge aya majambo abiri nkwifuriza aya majambo abiri wewe uri kurankurikirana wowe ukunda kino kiganiro nawe ucumvirije uno munsi. Haleluya. Reka ndakwifuriza rino jambo rikomeye cyane rivuga ngo umwami wacu Yesu Kristo yambike uyu mwaka tugezemo aya mezi dusigaranye. Haleluya. Uyu munsi uriko kuno kwezi k'umunani Imani ikwambike ukugira neza kwayo nk'igitsibo. Iza yambika umwaka, ikambika ukwezi, ikambika umunsi. Haleluya. Imani wambika ukugira neza kwayo. Aya mezi 5 dusigaje kurangiza umwaka wa 2025. Imani yambike ukugira neza kwayo. Uku kwezi k'umunani Imani ikwambike ukugira neza kwayo. Uzobona ukugira neza kw'Imana. Sifa kwa Mungu. Uzobone ukugira neza kw'Imana. Uyu munsi wa none ubone ukugira neza kw'Imana. Iyindwi. Haleluya. Imani yambika ukugira neza kwayo. Haleluya. Umurongo yindi phrase kavuga ngo aho we uciye. Haleluya. Umugisha urasendanisha. Aho umwami wacu Yesu aciye. Ndakwifuza ngo Yesu aci wawe. Yesu ace iwawe. Haleluya. Yesu ace mu muryango wawe. Yesu ace mu bana bawe. Yesu ace mu rugo rwawe. Ahaciye umugisha uruzura urasendanisha. Haleluya. Aho umwami wacu Yesu aciye umugisha urasendanisha, umugisha uruzura. Ndakwifurije ngo Yesu aci wawe. Ino ndwi Yesu aci wawe. Kuno kwezi Yesu aci wawe. Aya mezi dusigara nyuma kurangire Yesu aci wawe. Haleluya. Ahaciye umugisha urasendanisha, umugisha uruzura. Imana ibahezagire cyane. Wowe uri kurankurikirana ufite ibibazo bitandukanye, wowe urwaye, wowe ugwaje, wowe uri mu ideni, Yesu aci wawe. Ahaciye umugisha urasendanisha. Haleluya. Ahaciye abarwaye baraba bazima. Ahaciye abarushe mu mutima baruruhuka. Ahaciye haleluya abijiriwe ibisari bifuye biba bizima. Haleluya. Yesu ace iwawe. Reka mbabwire ahantu Yesu yaciye ubuzima burahinduka. Mu gitabo cya Mariko igice cya 10 umurongo wa 26 aravuga ngo nuko bashikiye Yeriko akivaniye Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi mwene Timayo witwa Bartimayo umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira. Uyu mugabo yari umusezi yari yicaye iruhande y'inzira yari impumyi yararaho ariko agira umugisha utangaje Yesu arahaca. Haleluya. Yesu ahace. Yesu arahaca. Yumvise ko Yesu umunyanazareti yumvise ko ari Yesu umunyanazareti atangura gutakamba ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Baratimaye ngo yumvise ko ari Yesu. Amen. Abantu benshi baramuzibiranyiza ngo ahore ariko arushiriza cyane gutakamba ati mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi hora ceceka abantu niko bameze ariko dufite Yesu. Yesu aci wawe. Aciye umugisha uruzura. Umva Yesu arahagarara arababarira ati ni mu muhamagare. Baramuhamagara bamuhamagara iyo mpumyi barayibwira bati humura bahasi araguhamagaye. Ndakwifurije nanje reka ndagusengere. Yesu ahaci iwawe. Yesu aci wawe. Haleluya. Yesu arahagarara aramubarira ati Yesu arahagarara ati nimuhamagare. Bahamagara ya mpumyi barayibwira bati humura va hasi araguhamagaye. Nayo ita impuzu zayo irabaduka yegera Yesu.
Yesu arayibaza ati ugomba kugukorera iki? Ino mpumyi iramwishyura ati ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati genda ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahumuka amukurikira mu nzira. Amen. Yesu yaciye ahantu uyu mugabo yaramaze iminsi asega asabiriza. Yesu haciye impumyi zirahumuka. Yesu yaciye mu nzira ngo yumva yocina inayini, ngo ageze mu nzira y'inayini ahura n'umwana w'ikinege baje guhamba. Haleluya. ngo abwira abahambye ngo mushire hasi ikiziga. Yesu ngo mukora ko aramubwira ngo umuhungu byuka. Indirimbo irahinduka, hari amarira hahinduka indirimbo y'amashimwe. Yesu yaciye ahantu hari ikigandaro hasiga ishimwe. Yesu yagiye kwa Lazaro wasanga yarapfuye amaze iminsi 4. Arababwira ngo nimukure icyo kibuye nimumuhambure. ngo arahamagara ngo Lazaro arikangura abyuka. Yesu ahaciye umugisha urasendanisha. Reka ndakwifuriza rino jambo ngo Yesu aci wawe. Haleluya. Mu gitondo ndiko ndasoma rino jambo, hari umunyamibembe haleluya. hari umunyamibembe wabwiye Yesu ngo Yesu nimba bikunze wo humanura. Yesu aramubwira ngo ndakunze humanuka. Yesu aramubwira ngo ndakunze humanuka. Reka ndakwifuriza rino jambo, Yesu aci wawe. Yesu aci wawe. Amen. Yageze ku kitengere cy'Ibetesayida asanga y'umuntu amaze imyaka 38. aramubwira ngo mbega urashaka gukira? Yesu yarahaciye. urashaka gukira? aramubwira ngo nabuze ubuntu, aha abandi baronka bene wabo baryamye iruhande. Haleluya. umuntu yaza marayika yamanuka muri y'amazi, bakafata bene wabo bakabasika muri y'amazi bagakira. jewe nabuze umuntu n'umwe. Yesu aramubwira ngo ikorere ikirago cyawe ugende. Ndikorera ndaciye hariya, ikorere ikirago cyawe ugende. Mukundwa uri kurankurikirana, reka ndagusengere muri no sengesho rigufi rivuga ngo Yesu ahaci wawe. Ahaciye umugisha urasendanisha. ngo yambika umwaka ukugira neza kwa. Yambika umwaka ukugira neza kwayo nk'igisibo. Imana yambika uno munsi ukugira neza kwawe. Ikugira neza kwayo kuboneke mu buzima bwawe, kuboneke ku bana bawe. Naheza aci wawe. Ahaciye indirimbo zirahinduka. Ahaciye haleluya. Agahinda karahinduka wishimwe. Umwami Yesu ace iwawe. Yesu abahezagire cyane. Ahaciye ubuzima burahinduka. Ahaciye ubuzima burahinduka. Yesu abahezagire. Umva, nyemerera mukundwa dusengane nawe. Nyemerera dusengane nawe muri no sengesho rigufi. Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ijambo ryawe ryavuze ngo wambika umwaka ukugira neza kwawe. Ndasenze ngo uyu munsi kuno kwezi aya mezi dusigaranye mu mwaka wa 2025 urangire, uyu munsi Imana uwambike ukugira neza kwawe. Uyu munsi wambike ukugira neza kwawe. Numara wemere guci wacu. Wavuze ngo awuciye umugisha urasendanisha. Ndavuze ngo umugisha w'Imana. Ndavuze ngo nuce kuri uyu muntu mwami. Uyu muntu arushe, uyu muntu arwaye, uyu muntu yijiriwe, uyu muntu ababaye mu mutima. Nuce muri uwo mutima, nuce muri uwo mubiri. Mu izina rya Kristo Yesu. Uyu Baritimayo yarahamirije, yaratakambye, yarahabira iruhande y'inzira. Yesu ahanyuze ubuzima bwiwe burahinduka. Ndasenze ntatura ngo Yesu cya mu miryango yacu. Hari imiryango irushe, hari imiryango iremerewe, hari abantu bari kubararira hirya no hino. Umuntu wese uri kurankurikirana nuwemera uci wiwe. Haleluya. Ni wemera umukure muri uwo mubabaro mwami. Muremera indirimbo yishimwe. Aririmbe Zaburi ivuga ngo niko kuhora dukoreye bikomeye natwe turanezerewe. Aho uciye n'amashimwe mwami, ni impundu zihaboneka. Haleluya. Ndasengeye umuntu ariko arankurikirana. Haleluya. Nguci wiwe, uce mu byiwe. Arakora mwami, numudandaza cya mu rugo rudandazwa bwiwe. Umuntu wese icyo akora wace, kuko aho uciye uwasiga umugisha usendere, umugisha wuzuye, umugisha w'umusesekara, uwasiga umugisha w'umusesekara. Urakoze mwami Yesu, icobera kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu aguheze umugisha. Yesu ace iwawe. Murakoze.